Yes, ibihe byiza ndetse n'umugoroba mwiza kuri mwe mwese mwahisemo kubana natwe mukavuga ati reka amakuru n'ibiganiro mujye mubisanga kuri uyu muyoboro ni hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Ni amakuru ari guturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Kinshasa ndetse no mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, utibagiwe no hakurya y'inyanja ngari. Ndakubwira intambara ya Iran na Israel magingo ya ahigeze, ndetse n'ibisasu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteganya kurasa ahitwa i Tehran, ni mu murwa mukuru w'igihugu cya Iran. Ibi byose ndabikuzaniye kugira ngo mbikubwire. Ndaza kukubwira ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyuma yo kuganira n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba, Muhoozi yahise agaragaza reaction ikomeye cyane, aburira abazalendo bose, avuga ko ng'abazalendo ngari abantu babi cyane, ahubwo ataka perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, amuvuga imyato karahava. Ndakubwira rero Muhoozi ibyo yatangaje nyuma y'amasaha make akubutse Kinshasa mu ruzinduko rwasize abonanye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'uruzinduko kandi rwanasize igisirikare cya Uganda UPDF n'igisirikare cya Leta ya Congo FARDC bisinyanye amasezerano mashya y'ubufatanye. Ayo masezerano ni ayahe? Ndabyinjiramo. Ndetse Muhoozi yanagaragaje ko ashinja abazalendo ko bamaze igihe bica abaturage barimo abatuye hafi y'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Aha ni hehe? Ndetse ntabwo yagarukiye kuko yavuze imyato perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, avuga ko ari intwari ye afatiraho icyitegererezo cyangwa afatiraho urugero ku isi hose. Ibi byose ndaje mbikubwire, ndetse n'ibindi byose Muhoozi yatangaje. Ndakubwira ko Bernard Karubi ku by'uko ngo Sebuja Kabila yaba ashyigikiye u Rwanda nabyo yagiye abivugaho. Ni ibirego Joseph Kabila ashinjwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wamusimbuye ku butegetsi. Ni ibirego Joseph Kabila rero ngo yaba ashyigikiye u Rwanda ndetse n'umutwe wa M23 byafashe indi ntera muri Mata uyu mwaka, ubwo yatangazaga ko agiye kuva mu buhungiro akaza mu matwari ya M23. Uyu Bernabe Kikaya bin Karubi, uyu ni inkoramutima ya Joseph Kabila Kabange, akaba n'umujyanama we mukuru. Yagize byinshi rero atangaza kuba Joseph Kabila yaba ashyigikiye u Rwanda ndetse na M23, ubwo ni nyuma y'ibimaze iminsi bitangazwa. Ndaza kunyarukira ku kibuga cy'imirwano muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 mu gace ka Nyanzale yongeye kuhacana umuriro ukomeye cyane, irasaba Zalendo mu buryo bukarishye mu misozi ya Nyanzale. Umuriro uri kwaka magingo ya intare za Sarambwe, magingo ya zatwitse ibirindiro by'abazalendo ndetse n'aba FDLR byari bari hano muri Nyanzale. Ndetse amakuru amwe aranavuga ko bamwe mu basirikare bakomeye cyane b'abazalendo, ubwo ni abari bakuriye izi nyeshyamba z'abazalendo, aha bahasize ubuzima ku bwinshi, harimo n'umwe mu bajenerali bakomeye cyane, ubwo ni General Autoproclamé magingo ngaya. Aba bose bamaze kuba basiga ubuzima, ndetse M23 yanatangaje ko aka gace ka Nyanzale yamaze kukageramo mu buryo budasubirwaho. Ibi byose ndaje mbikubwire, ndetse n'andi makuru ndaza kukubwira ko magingo ngaya igihugu cy'u Rwanda cyamaze gutangaza ibintu bikomeye cyane. U Rwanda rwatangaje ko rwiteguye gucyura abaturage barwo bari muri Israel ndetse n'igihugu cya Iran. Ibi bihugu biri mu ntambara, biri kohererezanya ibisasu karahabutaka. U Rwanda rero rwidekaraye ko rugiye gucyura abaturage babo baba muri ibi bihugu. Nk'uko rero umubare munini w'abanyarwanda baba muri Israel n'abanyeshuri biganjemo abiga amasomo y'ubuhinzi, abenshi rero baba muri iki gihugu cya Israel, ndetse u Rwanda rwagaragaje ko rugiye kubacyura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndakubwira rero ibyo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yagiye itangaza, ndetse yatangaje n'imibare y'abanyarwanda baba muri Iran ndetse na Israel. Ndaza nanjye kuba nyibabwira. Amakuru yo ni menshi, ndaza no kubabwira ahari guturuka mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi, ubwo ni rya General Neva ryikubiye amatora yose y'abadepite. Magingo ngaya andi mashyaka yose hano mu gihugu cy'u Burundi arimo UPRONO, CNL, CDP ndetse n'u Burundi bwa bose, aba bose bari kurira ko ariko bavuga ko CNDD-FDD ikomeje
ikomeje kwiharira imyanya mu nteko nshinga amategeko y'igihugu cy'u Burundi mu buryo budasobanutse, ndetse ikaba iri guha imyanya abadafite ubumenyi bwo kuba baba bari muri iyi myanya y'icyubahiro mu gihugu cy'u Burundi. Gatanu kuri gatanu, reka mbahereze ikaze n'abasabe gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro gatanu kuri gatanu. Njye ndisanze Fredger muri akantu ku kandi, ikaze. Yitwa General Muhoozi Kainerugaba, ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda nyuma yo kuva kwa Perezida Tshisekedi yaburiye abazalendo, avuga imyato Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yikomye imitwe y'abazalendo ifasha leta ya Kongo guhangana n'umutwe wa M23 mu ntambara bahanganyemo n'umutwe wa M23, ayigaragaza nk'imitwe igambiriye ikibi. Muhoozi yabitangaje nyuma y'amasaha make akubutse Kinshasa mu ruzinduko rwasize abonanye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Uruzinduko kandi rwanasize igisirikare cya Uganda UPDF n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC bisinye amasezerano mashya y'ubufatanye mu bya gisirikare. Ni amasezerano yemerera UPDF kurasa imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. General Muhoozi mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter, yagaragaje ko imitwe y'abazalendo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwitabaje mu ntambara ingabo zabwo zihanganyemo n'umutwe wa M23. Iyi mitwe ngiteje ikibazo gikomeye cyane, ayiteguza kuyigabaho ibitero bikomeye cyane aho ariho hose ikorera. Abazalendo ati rwose ni imitwe igambiriye ikibi, ati mu byizere ingabo zihuriwemo hagati y'ingabo zanjye UPDF ndetse na FARDC, ati tugiye kuyigabaho ibitero, ati ni ibitero tuzabagabaho aho ari hose, ati keretse nibaba ari abanyabwenge bihagije bakamanika intwaro. Uyu Muhoozi kandi mu bundi butumwa yashyize hanze yavuze ko abazalendo kuba bamaze igihe bica abaturage barimo abatuye hafi y'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda ngo ari ikibazo gikomeye cyane. Yunzemo ati ntituzategereza guhangana nabo gusa, ntabwo tuzarebera mukomeza kwica abaturage bacu hanyuma ngo bibe byarekerwaho cyangwa ngo bibe byahagarariraho, ati muzabyishyurira ikiguzi kiri hejuru. Muhoozi kandi ntabwo ari ibyo gusa yananditse nyuma yo gukubuka Kinshasa, yanavuze imyato Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, avuga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ngo ari intwari ye ku giti cye. Ibi rero yabihuzaga na bamwe mu bahuje uruzinduko rwe i Kinshasa no kuba asa n'uwateye umugongo igihugu cy'u Rwanda akayoboka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze imyaka irenga 3 idacana uwaka n'igihugu cy'u Rwanda. Muhoozi rero yanifashishije ifoto ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aragira ati aracyari intwari yanjye, urukundo rugumeho kabisa. Yavuze ko kandi umuntu wese wibwira ko hari ubwo yigeze kutumvikana na se wabo ngo Paul Kagame ku kintu runaka, ngashaka ko General Muhoozi Kainerugaba yamwohereza ikuzimu cyangwa amwohereza ikuzimu. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu wese ushaka ikibi hagati ye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ati nasubiza amerwe misaho cyangwa ngo azamwohereza ikuzimu. Yego, reka nkomereze n'ubundi i Kinshasa mu buryo bukomeye cyane, nkubwira ibyatangajwe na Bernabe Kikaya Binkarubi. Uyu nguyu ni umuntu wa hafi akaba n'umujyanama wa Joseph Kabila Kabange. Rero yateye utwatsi ibirego wahoze ari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Joseph Kabila Kabange, ibyo ashinjwa nyine na Kinshasa by'uko ashyigikiye u Rwanda. Ni ibirego Kabila ashinjwa n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wamusimbuye ku butegetsi. Ni ibirego kandi by'uko Kabila yaba ashyigikiye u Rwanda ndetse na M23. Ibi birego rero byafashe indi ntera muri Mata uyu mwaka ubwo yatangazaga ko agiye kuva mu buhungiro akerekeza mu mujyi wa Goma umaze amezi agera kuri 5 ugenzurwa na M23. Uyu Kikaya Binkarubi wabaye minisitiri w'itumanaho ku butegetsi bwa Kabila, akaba n'umunyamabanga we wihariye ndetse n'umujyanama we mu bijyanye na diplomasi. Mu kiganiro yuko kugirana n'ikinyamakuru Actual CD yavuze ko ibishinjwa sebuja Kabila ari ibinyoma bigamije gutuma rubanda rumutakariza icyizere. Yagize ati sintekereza ko Perezida Kabila ashyigikiye u Rwanda na M23, ati twisanze
igihugu cy'u Rwanda ari igituranyi, ati kandi ruzahora ari n'uruturanyi kugeza igihe cyose. Ati rero si ikibazo ubundi cyakabaye kibazwa kuko Perezida Kabila nta burenganzira afite bwo kwamagana igihugu cy'igituranyi. Yakomeje agira ati Perezida Kabila ari i Goma rwose atarahari. Ati ni umujyi uri kugenzurwa kandi na M23. Ati uyu mutwe M23 ni umutwe w'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko iyi mvugo y'uko ashyigikira igihugu cy'u Rwanda, ati ntekereza ko ni imvugo ngo ntangazamakuru, ati ntabwo ari ibintu bifite ishingiro cyangwa bifite true. Uyu Kikaya bin Karubi kandi yanavuze ko M23 ngo ari umutwe wa gisirikare wagaragaje ubushobozi bwawo mu rugamba rwo gufata Goma ndetse n'ibindi bice bitandukanye, aho batsinzemo ingabo zitandukanye z'amahanga harimo SADC, Abarundi, Abacanshuro ndetse na FARDC n'imitwe bafatanya irimo Wazalendo, FDLR ndetse n'iyindi mitwe myinshi. Yanavuze ko kandi Joseph Kabila bahuriye ngo kuba bose bagambiriye gushyira iherezo ku butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Inyeshyamba rero, ati inyeshyamba ziri hano i Goma, avuga M23, ati baragaragaza ko bashaka kurwanya igitugu cya Perezida Faci. Ati kandi ubushize navuze ko dufatanyije n'abaturage ndetse na Joseph Kabila, ati twafashe icyemezo cyo gushyira iherezo ku gitugu ndetse n'ubutegetsi bubi bwa Perezida Faci. Ati nibyo abanyekongo bose batekereza. Ati rero tugomba kubabohora tugakuraho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Uyu Kikaya bin Karubi yanavuze ko kandi Kabila ari i Goma kuko ngo ariho honyine yumva atekanye nyuma y'igihe ubutegetsi bwa Kinshasa bumutoteza amanywa nijoro mbere yo gufata icyemezo kirimo no kumwambura ubudahangarwa yari afite, bakanamuteguza ko bazamushyikiriza ubutabera. Yunzemo ko kandi kuba ari mu mujyi wa Goma bitakabaye ikibazo kuko kuba Goma yarafashwe na M23 bitavuze ko yahindutse. Ati ni umujyi wa Kongo, ati ntabwo ari umujyi w'amahanga nk'uko Kinshasa ibivuga. Reka munyemerere mbabwire indi nkuru ikomeye cyane. U Rwanda rwiteguye gucyura abaturage babo baba muri Israel ndetse na Iran. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rwiteguye gucyura abanyarwanda baba muri Israel ndetse na Iran mu gihe byabaye ngombwa cyane mu byumweru bibiri bigiye gushira intambara irimbanyije hagati y'ibihugu byombi. Umubare munini w'abanyarwanda baba muri Israel n'abanyeshuri biganjemo abiga amasomo y'ubuhinzi, abenshi baba rero barabonye buruse zo kwiga bigizwemo uruhare n'ikigo cya leta ya Israel gishinzwe ibikorwa by'iterambere bacyita Mashwavi. Umunsi umwe rero mu cyumweru niwo wonyine bajya ku ishuri burya hano muri Israel. Indi minsi igera kuri 3 baba bari mu mirimo ndetse baba bari mu mirima aho bamara nibura amasaha 8. Ababiri rero bihiga ubuhinzi nyine. Buri munyeshuri rero abafite umuhanga abafite ubuhanga mu by'ubuhinzi umukurikirana, abafite umuhanga mu by'ubuhinzi umukurikirana, uvuga ngo inzobere nyine. Mu gihe rero intambara irimbanyije hagati ya Israel na Iran, ibihugu byombi byatangiye gusaba abaturage babyo kuva muri ibi bihugu ndetse no gutaha hakiri kare bitaraba bibi. Ibi rero byabaye rero mu gihe Minisiteri y'ububanyi n'amahanga yo ivuga ko nubwo imibare y'abanyarwanda baba muri Israel ndetse na Iran ari myinshi, atari ko tugiye kubacyura. Ati abanyarwanda bose baba muri Iran na Israel ati kugeza ubu baratekanye, ariko ngo hari gahunda yashyizweho yo kuba bafashwa gutaha neza mu gihe byaba bibaye ngombwa. Minisitiri y'ububanyi n'amahanga Nduhungire kandi urabyuka ko aherutse no gutangariza ikinyamakuru The East African ko bitazwi neza niba hari abanyarwanda baba muri Iran, ariko ngo hari gukorwa igenzura kugira ngo harebwe niba nta muntu umwe cyangwa benshi baba bari muri iki gihugu cya Iran. Gusa Israel ryo hariyo abanyarwanda benshi. U Rwanda rero rusanzwe rufasha abaturage barwo mu bice birimo intambara n'ibindi bibazo bagacyurwa hakiri kare, ndetse abaheruka nabo bakubutse muri Sudani bafashijwe gutaha na leta y'u Rwanda, ndetse mu gihe intambara ikajije umurego hariya mu bice bikomeye
bikomeye cyane bya hano muri Sudani. Ibindi bihugu byo mu karere nabyo bimaze igihe kinini muri gahunda zo kureba uko bacyura abaturage babyo bari muri Israel, harimo nka Uganda nayo yatangiye gucyura abaturage bayo bagera kuri 48 biganjemo abanyeshuri bari muri bihugu bya Israel ndetse na Iran banyura mu bihugu by'ibituranyi byabyo. Uganda rero yasabye na Turkiya, Azerbaijan, Jordani ko abaturage bayo bari muri Israel bafashwa bagahabwa visa bakinjira muri ibyo bihugu bagahunga iyi ntambara. Hagati aho ingendo nyinshi z'indege zijya cyangwa ziva muri Israel zahagaritswe, inyinshi zijyayo zaturutse muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara zakorwaga na Ethiopia Airlines, ariko zasubitswe izi ngendo zose. Abantu rero barenga 600 bo muri Iran nibo bamaze kwicwa n'ibitero bya Israel, mu gihe abanya Israel 24 aribo bamaze kugwa muri iyi ntambara yatangiye mu byumweru 2 bishize. Ikaba ari intambara ikomeze kuvugisha benshi amangambure kugeza magingo aya. Reka munyemerere mpere muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Inyeshyamba za M23 zongeye gucakirana bikomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, FDLR ndetse n'abazalendo ahitwa Nyanzare muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru, aho bivuga ko imirwano yongeye kubura kuva ku cyumweru tariki ya 22 Kamena 2025, nyuma y'uko ku isaha 6 z'amanywa hagati y'abazalendo n'inyeshyamba ku munsi w'ejo batanaga mu mitwe. Ni nako imirwano yazindutse muri iki gitondo cyo ku ya 23 Kamena 2025. Mu mujyi hose wa Nyanzale humvikanaga urusaku rukomeye rw'intwaro ziremereye cyane bibitera ubwoba abaturage, nk'uko amakuru aturuka muri ibi bice abivuga agera ku kinyamakuru Radio Okapi abitangaza. Abasivili bari bamaze gusubira mu ngo zabo i Nyanzale nyuma y'igihe gito barahavanywe mu byabo bahungira mu bice bitekanye, gusa bongeye kuhahunga bari gutinya iyi mirwano ikomeye yongeye kubura muri uyu mujyi wa Nyanzale. Abatangabuhamya bavuze ko aka gace gakikije aho abarwanyi bo mu ihuriro VDP Wazalendo bashinze ibirindiro, mu gihe M23 yo ikomeje kugerageza kwigarurira umudugudu bituranye wa Kiyeye, aha ni muri groupement ya Kihondo muri teritwari ya Rucuro. Mu gitondo rero abazalendo bo mu mutwe wa SMS bagabye ibitero bikomeye cyane ndetse barasa n'amabombe mu birindiro bya M23 biherereye muri uyu mujyi wa Nyanzale ndetse no mu mujyi wa Nyarubande ahitwa Burambo, Muhanga ndetse no muri centre ya Kihondo na Kayeye. Ibi rero byabaye mu buryo butunguranye, byatangaje benshi ndetse benshi banatunguranye ku bushotoranyi bw'abazalendo ndetse n'imirwano yongeye kubura yanabereye ahitwa Kansiru hagati ya M23 ndetse n'abazalendo. Ni imirwano ikomeje kubera muri no teritwari ya Rucuro, ikomeje gutera ubwoba abaturage benshi bahatuye, kuko benshi bavuga ko FARDC ndetse n'abazalendo baba bashaka kwisubiza umujyi wa Bunagana bakawukura mu maboko ya M23. Ni nako kandi magingo yanga ibintu bikomeje kugenda bizamba mu buryo butunguranye. Ni imirwano n'ubundi ikomeje no kubera muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 ku munsi w'ejo yiriwe itana mu mitwe n'abazalendo mu buryo bukomeye cyane. Ni mu buce bumwe rero buhana imbibi na teritwari ya Masisi. Imirwano yongeye kuhubura mu buryo bukaze ndetse byanasize M23 yivuganye abazalendo benshi kugeza ubu ku rugamba. Navuga ko hari kugaragara FDLR kuko navuga ko aribo batinyutse bakongera kuza guhangana n'uyu mutwe wa M23 nyuma y'uko abazalendo ku munsi w'ejo bakubiswe bibi cyane, bagakubitwa mu buryo bukomeye cyane. Reka munyemerere nkomereze Kinshasa. Abihayimana bashyikirije Perezida Felix Antoine Tshisekedi ibyo bamaze kugeraho mu ngendo zo gushakisha amahoro mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'amezi 3 bagisha inama hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu mahanga ndetse n'ahandi. Abayobozi b'amadini n'amatorero na Kiliziya Gatolika n'abaprotestanti bageze Kinshasa bashyikiriza Perezida Tshisekedi umugambi wabo wo gushakira igihugu cyabo amahoro, ndetse ni mu nama yabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu izwi nka Site de Union Africaine i Kinshasa. Ni inama yamaze amasaha agera kuri 2, yahuje rero perezida w'itorero rya Kristo muri Kongo
ECC ndetse na Pasiteri Andro Bokondo n'umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'abepiskopi Gatulika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Sienko Musenyeri Nshore Donatien n'umunyamabanga mukuru wa ECC Pasiteri Eric Nsenga. Uyu Musenyeri Nshore nyuma y'ibiganiro yagize ati umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi yatwakiriye neza, yafashe umwanya wo kutwumva, ati natwe twamwumvishe. Yavuze ko kandi perezida yanashyizeho itsinda ryo gukomeza ibiganiro n'intumwa za Kiliziya Gatulika hagamijwe kurushaho kunoza ishyirwa mu bikorwa rya gahunda zabo. Abayobozi b'amadini n'amatorero baravuga ko iyi nama yatanze umwanya wo gusuzuma inama zagishijweho cyangwa zagiye ziganirwaho mbere yo guhura na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Banaganiriye cyane kandi ku ishyirwaho ry'itsinda rihuriweho kugira ngo bige uburyo bwo gushyira mu bikorwa ibyemeranyijweho, nk'uko iyi nkuru dukesha Actually ikomeza ibivuga. Amatorero aravuga ko yongereye umubano w'ububanyi n'amahanga ku migabane myinshi kugira ngo akangurire amahanga kugira icyo afasha mu gihe cy'ibibazo byugarije iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka munyemerere n'ubundi nkomereze amakuru mu Rwanda. Ingabire Victoire Umuhoza yamaze gufungwa bidasubirwaho. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze umunyapolitike Ingabire Victoire Umuhoza nyuma yo gusabwa n'ubushinjacyaha kumukoraho iperereza. RIB yemeje ko Ingabire Victoire ukuriye ishyaka rya Darph Umurinzi ritemewe mu Rwanda ari mu maboko y'ubugenzacyaha RIB nyuma y'ubutumwa RIB yanditse ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter. Yagize ati RIB ibisabwe n'ubushinjacyaha tariki ya 19 Kamena 2025 yatangaje ko iperereza kuri Ingabire Victoire Umuhoza mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko rukuru mu rubanza ruregwamo Sibomana Sylvain na bagenzi be kugera ashyikirijwe urukiko. Uru rwego rwakomeje rusobanura ko Ingabire Victoire we na bagenzi be bakurikiranyweho ibyaha birimo kurema umutwe w'abagize nabi ndetse n'abagambiriye gutegura ibikorwa biganisha gukurura imvururu muri rubanda. Uyu munyapolitiki Ingabire Victoire afungiye kuri sitasiyo RIB i Remera mu gihe ategerejwe gushyikirizwa ubushinjacyaha. Ingabire Victoire Umuhoza yafunzwe nyuma y'uko ku wa kane yari yitabye urukiko kugira ngo rugire ibyo rumubaza ku byaha abarwanashyaka b'ishyaka rye rya Darph Umurinzi baregwa birimo kuba baritabiriye amahugurwa yo gukuraho ubutegetsi hadakoreshejwe intambara. Ingabire Victoire yari yaratumijweho n'urukiko nyuma y'uko mu maburanisha yabanje ubushinjacyaha bwagiye bumushyira mu majwi ko afite ahahuriye n'aya mahugurwa. Ubwo yatangaga ibisobanuro yabwiye urukiko ko abaregwa uko ari 9 ngabazi gusa ashwishuriza ko aya mahugurwa bashinjwa kwitabira ntaho ahuriye cyangwa ntaho afitanye isano n'ishyaka rya Darph Umurinzi ndetse ngo na cyane ko ritemewe mu Rwanda. Nyuma y'amasaha 2 inteko iburanisha iri mu mwiherero kugira ngo isuzume ibisobanuro byatanzwe na Ingabire Victoire. Urukiko rwavuze ko rusanga ubushinjacyaha bugomba kumukoraho iperereza rihamye. Perezida w'iburanisha yategetse ubushinjacyaha gukora iperereza maze bagashyikiriza urukiko ibyavuye mu iperereza. Urukiko rukuru rwa Kigali rwanzuye ko iperereza rigomba kuba ryamaze gukorwa mu gihe cy'ibyumweru 2 uhereye ku wa gatanu tariki ya 20 Kamena 2025. Reka munyemerere nerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Amashyaka yatsinzwe amatora y'abadepite yamaganye icyemezo cy'urukiko kuri CNDD-FDD. Urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga mu Burundi rwemeje ko ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ari ryo ryatsindiye imyanya myinshi mu matora y'abadepite bidasubirwaho. Ibibaye nyuma y'aho amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yari yashyize hamwe agatanga ibirego bivuga ko yibwa amatora y'abadepite yabaye ku ya 5 Kamena 2025.
ku ya 20 Kamena nibwo urukiko rwemeje ko rwatesheje agaciro ibirego byatanzwe n'aya mashyaka, rwemeza ko CNDD-FDD ariyo yatsindiye imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi. Urubanza rwayobowe na perezida w'urukiko witwa Valentine Bagorikunda, wagaragaje ko amatora yabaye mu buryo bwemewe n'amategeko. Uyu Valentine yanavuze ko hashingiwe ku bimenyetso bahawe na komisiyo ishinzwe amatora, birimo uko yagenze amajwi ngo basuzumye neza basanga amajwi uko yabazwe cyangwa yagenzuwe ariko byagenze. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi arimo UPRONO, CNL, CDP n'u Burundi bwa bose niyo yatanze ibirego byamagana ibyavuye mu matora. Mu kiganiro yagiranye na radiyo Ishingiro, umuvugizi wa UPRONO Olivier Nkurunziza yavuze ko atigeze yishimira icyemezo cyafashwe n'urukiko, avuga ko azakomeza guhangana n'ibijyanye na politike, cyane ko ari gusaba inzego zikomeye mu gihugu kugira ngo zumve ko igihugu cyabo ngo kiyobowe nabi ndetse ngo kitayobowe mu buryo bwa demokarasi, ndetse avuga ko ibi bidakwiye n'aka na gato. Reka munyemerere nkomereze mu gihugu cya Somalia. Abasirikare 7 ba Uganda biciwe muri Somalia. Abasirikare 7 mu gisirikare cya Uganda UPDF bari mu butumwa bwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro muri Somalia, bishwe ubwo bafatanyaga n'ingabo za Somalia n'iz'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AUSOM mu gitero cyo kwambura umujyi wa Shabidi Anole. Inyeshyamba zo mu mutwe wa Al-Shabaab kwigarurira uwo mujyi byakozwe muri operation y'iminsi igera kuri 3 yiswe Operation Silent Storm, yabereye mu mujyi wa Sabidi Anole uri mu gace ka Lower Shabelle mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Somalia, ahari ibirindiro bikomeye cyane by'inyeshyamba za Al-Shabaab. Uyu mujyi wa Sabidi Anole kandi ni umujyi w'ingenzi mu bijyanye n'itumanaho n'inyeshyamba za Al-Shabaab ndetse no gukora igenamigambi mu bijyanye n'ibitero. Abasirikare ba UPDF bagoye muri icyo gitero ubwo bageragezaga kurwanya izi nyeshyamba babasanze mu birindiro byabo. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Felix Kulaigi yavuze ko abasirikare baharaniye amahoro kandi bitangiye igikorwa cy'ubutwari. Ikinyamakuru Chimp Report cyanditse ko iyi mirwano y'inyeshyamba zigera kuri 30 za Al-Shabaab ngo arizo zishwe, ndetse uyu mutwe wamburwa intwaro, ndetse hari hanatezwe ibisasu birategurwa. Umuyobozi wa AUSOM Lieutenant General Sam Kavuma yashimiye ubutwari bw'ingabo zihuriweho zigizwe n'iz'amahanga ndetse mu buryo bakomeje guhangana n'uyu mutwe wa Al-Shabaab, avuga ko ari inzira nziza yo gushyira umutekano mu maboko y'ingabo za Somalia. Nyuma y'iki gitero uyu mujyi wahise usubiramo ituze ndetse usubira mu maboko y'ingabo za Somalia, ndetse kurwanya inyeshyamba za Al-Shabaab byakomeje bikomereza mu mujyi wa Fagoe uri mu gace rero ka Lower Shabelle. Biteganyijwe ko imirambo y'aba basirikare ba Uganda UPDF bagera kuri 7 basubizwa muri Uganda aho bazashyingurwa mu cyubahiro. Uganda imaze igihe iri ku isonga mu kugarura amahoro muri Somalia kuva muri 2007 kugeza magingo aya. Al-Shabaab iracyagaba ibitero bitandukanye by'iterabwoba muri imijyi itandukanye mu gihugu cya Somalia. Hanyuma rero nk'uko bigaragara aha ngaha, nyemerera twinjire noneho muri aya makuru. Yego, hari ibyitezwe ariko abantu benshi bikizere n'igice bijyanye n'uko byagiye bizamba kenshi ibiganiro ko ibiganiro bya Washington bishobora kuza gusiga ntacyo bitanze nk'uko byagenze mu Rwanda ndetse na Doha. Ariko ese ubundi hari icyizere ko hari abantu bagira icyizere byibuze ku masezerano y'amahoro ategerejwe hano hagati y'u Rwanda na Congo? Aya masezerano ku itariki 27 nibwo abaminisitiri bazahura. Ibi biganiro mbona bishobora kuba bizapfuba cyangwa ntibigerwe ku ntego yabyo, kuko magingo ngaya ba minisitiri ubwabo hari ibyo batumvikanaho. Therese Kayikwamba afite ibyo avuga
Nduhungirehe afite ibyo avuga, ariko abatekinisiye b'u Rwanda na Congo bo bari bemeranyije kuri aya masezerano barabyemeza. Hasigaye ko ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga nabo babyemeza bakabihuriraho, ubundi bakabitegura bakabishyikiriza i Washington igahita itumiza ba perezida b'ibihugu bombi, ubundi bagashyiraho umukono wa nyuma kuri aya masezerano. Ku rwego rwa ba minisitiri niho mbona aya masezerano ashobora kuzagoranira. Niho bishobora kuzagoranira. Mu by'ukuri rero abasesenguzi mu bya politiki baravuga ko kuba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigiye gushyira umukono ku masezerano y'amahoro ari intambwe ya mbere itanga icyizere ku kubona umuti w'ibibazo bimaze igihe hagati y'ibihugu byombi, ubwo babona ko nta gikoma mu nkokora iyi gahunda izagerwaho. Noneho rero mu ijoro ryo ku 18 Kamena 2025 guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize hanze itangazo rivuga ko inzobere z'u Rwanda n'iza Kongo zamaze iminsi mu biganiro ku bikubiye mu masezerano y'amahoro azashyirwaho umukono n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Iri tangazo Bwana Jarimura ryagaragaje zimwe mu ngingo zikubiye muri aya masezerano, nko kuba ibihugu byombi byaremeranyijwe kubaha ubusugire bwa buri kimwe ndetse no gufatanya kurandura imitwe yitwaje intwaro. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero bumaze igihe mu mikoranire n'umutwe wa FDLR uhungabanya u Rwanda, unagizwe na bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, ndetse bakaba barasabwe kenshi guhagarika imikoranire nawo, dore ko rero ari nawo muzi w'ibibazo biri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ubwo rero aya masezerano y'amahoro ategerejwe gushyirwaho umukono ku rwego rw'abaminisitiri, azaba mu cyumweru gitaha tariki 27 Kamena muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya Washington, azakurikirwa n'ubundi n'ibiganiro bizahuza abakuru b'ibihugu byombi. Maître Gasominari Jean Baptiste yabivuze avuga ko isinywa ry'aya masezerano bitanga icyizere kuko habayeho imishyikirano hagati y'ibihugu byombi baganira ku bibazo biri hagati yabyo, noneho urwego rw'impuguke z'ibyo bihugu rwashoboye kwiga ku masezerano azashyirwaho umukono n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ndetse n'abakuru b'ibihugu. Twavuga ko ari intambwe ya mbere kuko impuguke z'ibihugu byombi zashoboye kumvikana ku bizashyirwaho umukono. Ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa bwakunze kugaragaza ko budafite ubushake bwa politiki mu gushaka umuti binyuze mu nzira z'amahoro, ndetse imyanzuro yagiye ifatwa kenshi bukagenda buyirengaho bugashyira imbere inzira z'intambara. Gasominari rero avuga ko nubwo Kongo yakunze kwitwara muri buriya buryo, ariko ibi byagezweho ari intambwe, kuko rwose nibaza gusanga amahoro afitiye akamaro kurusha intambara, bagasanga bashobora kurangiza intambara biciye mu biganiro, kandi intambara zose zo ku isi zijya zirangira uku biciye ku meza y'ibiganiro. Ubwo ibiganiro byatangiye rero, reka twitege yuko hazaboneka n'igisubizo cyava i Doha, cyava i Washington. Ati rwose aho cyava hose, icy'ingenzi abaturage bakeneye kubona amahoro, bakeneye kuba mu mahoro, icy'ingenzi bakeneye ni uko haba umutekano. Maître Aloyizi Mutsabingwa we avuga ko amasezerano ubwayo adashobora kuzarangiza ibibazo, ahubwo ko igikenewe kurusha ibindi ari ubushake bwa politiki, ku buryo niyo hasinywa ayo masezerano ariko hatari ubwo bushake ngo nta muti waboneka. Ati igisubizo ku kibazo ni icyitwa amahoro. Kugira ngo amahoro aboneke ni ubushake bugomba kubanza. Ati hari inyandiko mu by'ukuri hari n'inyandiko zikunda gusinywa. Ati hari izasinywe nyinshi imyaka myinshi, ariko mu by'ukuri ntabwo zatanze amahoro, kuko abazisinya iyo badafite ubushake bwo kugarura amahoro zihinduka inyandiko gusa. Icyakora abasesenguzi rero bavuga ko kuba ibiganiro byarinjiriwemo n'abahuza barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar, nabyo ngo bishobora kugira uburemere mu gushaka umuti w'ibibazo. Birumvikana cyane kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizi neza iki kibazo, kandi bazi neza uburyo cyanakemuka, barabizi neza, ahubwo bakabura impamvu
yatuma bigera ku ntego yabyo nk'uko byitezwe, yego, kuko hazamo ikijyanye no kuba Kinshasa itubahiriza ibyo isabwa, hakazamo no kuba u Rwanda rugaragaza ko rubeshyerwa, hakazamo no kuba nyine ibi biganiro n'ubundi ubwabyo nabyo bitarahabwa umurongo ufatika wo kuba byatanga umusaruro, kuko magingo ngaya imishinga u Rwanda na Kongo bifitanye twagiye tuyigarukaho mu minsi ishize, yego, ni imishinga myinshi ku buryo aya masezerano abaye yashyizweho umukono bishobora kuzagira ingaruka nziza, yego, cyangwa bishobora kuzagirira akamaro ibihugu byombi. yego. Hanyuma ikindi twagarukaho ni uko yego Kinshasa irabizi yareze u Rwanda mu rukiko nyafurika, ariko uru rukiko rwo ntabwo rwari rwagatangaje niba rufite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza Kongo yareze u Rwanda. Noneho umwanditsi w'urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu ndetse n'abaturage AFCHPR yohereje ibaruwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda abamenyesha ko icyemezo cy'ububasha bwarwo, urumva, no kwemerwa mu rubanza rw'ibihugu byombi giteganijwe ku itariki ya 26 Kamena. Ubwo bategereze niba bategereze kuko nibwo yego, kuko nibwo nyine bizakorwa, kuko magingo ngaya u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje gushotorana ubushotoranyi bukomeye, harimo rero no kuvuga ngo harimo ubusahuzi n'ubwicanyi bwakorewe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka 30 ishize. Uru rubanza rero rwakiriwe muri Gashyantare uyu mwaka ushize i Arusha muri Tanzania, mwaka wa 2024. Yego, niba rero y'urukiko igira iti Jerefie arabamenyesha ko urubanza rwavuzwe haruguru, urukiko ruzatanga icyemezo cyo kubasha no kwemererwa, ruzatanga icyemezo ku bubasha ndetse no kwemerwa mu ruhame tariki ya 26 Kamena 2025 guhera saa 4 za mu gitondo ku isaha ya Arusha muri Tanzania GMT+3 ku cyicaro cyarwo Arusha muri Repubulika muri Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania. Ubwo rero ngo nyuma yo guhangana hagati y'impande zombi ku itariki 12 na 13 Gashyantare, mbere y'uko urukiko imbere y'urukiko ku bijyanye n'ububasha bw'urukiko bwo kuburanisha uru rubanza, ACHPR yafashe iki cyemezo ijya kugisuzuma iha Kinshasa na Kigali iminsi 8 uhereye kuri aya matariki kugira ngo batange ikirego cyabo ndetse n'andi makuru yose afatika mbere yo gufata icyemezo ku bubasha bwarwo. Magingo yanga rero mu gihe ikiburanisha aba banyamategeko abanyamategeko bo mu Rwanda kimwe no ku munsi wa mbere batanze ingingo zerekana impamvu iki kirego cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kidakwiriye kwakirwa, bagaragaza ko kuregwa na kuregerwa SHPR ngo bitaragera, yego, bitewe n'uko rero ngo izi nzira zitangwa n'inzego z'akarere ndetse n'amahanga zitarangiye gukoreshwa. Kigali yavuze ko iki cyifuzo cya Kongo gishingiye ahanini ku makuru yatanzwe mu binyamakuru, bityo bikaba byatesha agaciro kwizerwa ku bwunganizi bw'u Rwanda. Ubwunganizi bw'u Rwanda rero bwanasabye ko uru rukiko ruhagarika imirimo mu gihe hagitegerejwe icyemezo cy'urukiko rw'ubutabera rwa EAC mu rundi rubanza rwahuje ibihugu byombi. Yego, nk'uko bigaragara rero uruhande rwa Kongo rwo ruvuga ko rwose rwashingiye ku bimenyetso by'ibyaha byakozwe n'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abunganizi rero ba Kongo kandi babajije ACHPR ishusho yatanga iramutse itangaje ko idafite ububasha. Ubwo rero turategereje ngo turebe, urumva, urukiko nyafurika niba rugiye gutangaza niba rufite ububasha bwo kuburanisha urubanza Kongo yareze mu Rwanda, hazitakurikiraho iki? Ese ruzatangaza ko rubufite cyangwa rutabufite? Turanga tuzababwire uko ibintu bizaba bimeze. Yego, ku kibuga cy'imirwano twinjireyo ko turebe uko bihagaze, naho mu bijombo duhereyo. Ahitwa mu bijombo haravugwa icyitwa urusaku rw'intwaro ziremereye cyane. Ni amakuru aturuka ku ndondo ya bijombo muri teritwari
teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo haravugwa imirwano ikomeye cyane yari irimo kumvikanamo urusaku rw'intwaro ziremereye cyane. Ni amakuru avuga ko rero ahabereye imirwano ari mu Bijabo centre ahazwi nk'icyicaro gikuru cya groupement ya Bijombo. Aha kandi naho hari ibirindiro bikomeye cyane by'abarwanyi ba FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC. Ku mugoroba w'ejo nibwo urusaku rw'intwaro ziremereye cyane zumvikanaga muri ibi bice, gusa byumvikanye umwanya muto bwana Fagi. Ni amakuru aturuka rero hano mu Bijombo avuga ko FARDC, FDLR ndetse n'abazalendo bateye iki gice baraharasa mu buryo bukomeye cyane. Hari n'amakuru avuga ko Twirwaneho ngo yaba yabanje kugaba ibitero, ariko aya makuru nta gihamya afite, ashobora kuba yatangajwe n'umupropagandiste. Rero biravugwa ko kugeza ubu ngubu aka gace kongeye kugarukamo ituze. Ku rundi ruhande biranavugwa ko FARDC ngo yaba yikanze yonyine ari kurasagura amasasu, ariko kugeza ubu ngubu ntiharamenyekana urusaku rw'imbunda rwagiye rwumvikana hano, abagiye batangiza ibitero. Rero birazwi ko FARDC cyangwa n'abazalendo bajya bikanga bakarasa amasasu menshi yo gupfusha ubusa, yewe hakaba n'ubwo bokesha ijisho ry'ubarasa. Urumva rero magingo yanga ibi bitero biri mu rwego rwo kugira ngo bambure M23 ahitwa ku ndondo ya Bijombo. Kuva rero iyi ntambara yakaduka imaze igihe cy'imyaka 8 ibera mu misozi y'Umurenge miremire nyine magingo aya. Twirwaneho na M23 nibo bafite iki gice n'ubundi. Aha ni hafi yo mu aha Mutarama yaretse ngo hari nubwo bakesha ijoro ryose barasagura amasasu adafite impamvu, bagakesha bugacya. Yego, hari nubwo rwose bokesha ijoro ryose. Yego, hanyuma mu Minembwe naho haravuga igitero cyerekeje mu Minembwe ngo gikomeye cyane. Tubwire. Mu Minembwe hano magingo yanga hakunze kugenda hagaragara ibitero bikomeye, kugeza nubwo FARDC yagiye iturutse indege za Kisangani, twagiye tubigarukaho. Rero aha haravugwa ibitero naho magingo yanga. Rero amakuru aturuka hano mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi aravuga ko abahateye baturutse mu misozi yo kwa Mulima, ni muri teritwari ya Fizi, hari kugenzurwa n'ingabo za leta. Bikubiye rero mu butumwa bwa bugufi bwanditswe n'abaturage batangariza ibinyamakuru bitandukanye. Nk'uko rero hano mu Minembwe ni kimwe mu gice cyangwa n'imwe muri komine ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo irebwa n'ihuriro cyangwa iri kugenzurwa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo M23 na Twirwaneho. Iyi Twirwaneho rero na M23 bafashe igice tariki ya 21 Gashyantare 2025, hari nyuma y'uko General Rukundo Michel uzwi ku izina rya Makanika yari amaze iminsi atabarutse nyuma yo kugabwaho igitero cya drone y'ingabo za leta ya Congo FARDC. Uyu ko General Makanika niwe wahoze ari umuyobozi wa Twirwaneho kuva muri 2019 kugeza atabarutse muri 2025. Kuri ubu umutwe wa Twirwaneho uyobowe na Brigadier General Charles Sematama uzwi nk'Intare Batinya. Charles Sematama kabisa. Yego, ubutumwa bugufi rero twagiye twakira nuko kuva mu gitondo cyo ku wa gatanu tariki ya 20 Kamena 2025 nibwo umwanzi cyangwa aduyi yaturutse ahitwa kwa Mulima agiye gutera mu nkengero za hano centre ya Minembwe. Ahitwa Mukoko naho ngo hagiye hagaragara ibintu bikomeye, kuko aka gace ka Mukoko ni agace gaherereye mu burasirazuba bwa komine ya Minembwe. Hakaba kandi hari ingabo nyinshi za M23 ndetse n'ibitero bije bikurikira iby'ingabo za leta bagabye mu munsi yashize ahitwa Rugezi n'ahitwa Nyaruhinga. Nyamara bose FARDC, FDLR ndetse n'abazalendo basubijwe inyuma na M23 na Twirwaneho. Hari n'amakuru avuga ko rero ngo bamaze gukoranya ibindi bitero biremereye cyane, ndetse ubwo urusaku rw'intwaro ziremereye cyane n'izoroheje nizo zumvikanaga muri ibi bice bya hano mu Minembwe. Ibi rero n'ubundi biragenda bishimangirwa n'uko M23 nayo imaze iminsi ivuga ko ishaka gufata teritwari ya Uvira. Rero mbona ingabo z'u Burundi zasaze zivuga ko zishaka noneho kugaba ibitero nazo zikisubiza Minembwe, ngo bikaba kimwe kimwe. Amakuru avuga ku musirikare wishwe n'abagenzi be azira ubwoko bwe wayamenye? Uvira?
yego ni umusuriyetona yitwa Innocent Muhuza wo mu bwoko bw'abanyamurenge wari umwe mu basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC. Basanze aho yiciwe mu bice byo muri teritwari ya Uvira mu Kivu y'Amajyepfo, yishwe na bagenzi be azira ubwoko bwe, azira ko ari umunyamurenge nk'uko amakuru ava muri ibyo bice abivuga. Ni amakuru akubiye mu butumwa bw'amajwi, aho ahamya ko rwose Muhuza wari umusirikare wa FARDC yishwe atemaguwe n'abandi basirikare nyuma y'uko babanje kumwita umunyarwanda. Ubutumwa bw'amajwi buvuga aya makuru bugira buti Muhuza baramwishe. Igitangaje Muhuza baramwishe. Igitangaje baramutemaguye nka kurya batemagura igitoki, barimo bamwita umunyarwanda. Ni ubutumwa buvuga ko uyu musirikare wa FARDC wo mu bwoko bw'abanyamurenge yiciwe i Luvungi mu gace gaherereye mu kibaya cya Rusizi ho muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ati twasanze aho bamutemaguriye hano i Luvungi mu kibaya cya Rusizi, bamwishe ku cyumweru ariko twatoye umurambo we ku wa kabiri. Uyu musirikare wishwe rero na bagenzi be azira ubwoko bwe ko ari umunyamurenge, ni mwene Burayi, ni wo mu nzu y'abasinzira b'abayira, ubwo ni bwo bwoko avukamo. ngo yari asanzwe akorera i Luvungi, akaba yarabarizwaga muri batayo ya cadre. Si ubwa mbere abanyamurenge bari mu gisirikare cya Congo bicwa bazira inkomoko yabo, kuko ibyo byatangiye kuva mu mwaka w'1998 ubwo Kinshasa hicirwaga abasirikare barenga 100. Ibyo byagiye bigaragara rero na nyuma yaho, ndetse ubu muri iyi myaka ya vuba rwose byongeye gufata indi ntera. Benshi muri abo bicishijwe imihoro, abandi bagatwikwa, ndetse abandi bagahambwa babona. Byagaragaye Ifizi, Kamituga, Salamabila ndetse n'ahandi henshi hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubwo tukivuga ku byabaye kuri uyu munyamurenge, urumva ibintu biba byabaye ibintu bibabaje cyane, bakora biteye agahinda cyane. Ariko Uvira n'ubundi ntabwo byabura ibyo bintu, kuko ni imwe muri teritwari zikomeye, kuko ni wo mujyi wa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Bukavu. Rero nawo kuba uvugwa kugiye gufatwa, ibyo ntabwo byabura kumvikana. N'ubundi ni umujyi ukomeye cyane, kandi hagomba kubamo ikikango gikomeye. Katogota se ho wamenye ibyaho? Katogota ngo iki? Katogota wamenye ibyaho? Kubanza bitoroshye. Mu Bibogobogo se wamenye ibyaho? Reka Katogota ngari gutegurwa ama operation akomeye. Aha Katogota ibintu ntabwo byoroshye naho. Hari amakuru noneho aturuka mu Bibogobogo ho, avuga ku ngabo z'u Burundi, abasirikare basaga 300 b'u Burundi baherutse kugera aha ngaha. Ni abasirikare batari kuvugwaho rumwe, bahageze ku wa gatatu. Urumva bakiriwe hano mu Bibogobogo, igice kibarizwa muri teritwari ya Fizi. Biravugwa ko urumva aba basirikare b'u Burundi basanzwe bakorana bya hafi n'ingabo za Congo kuva mu mpera za 2022 mu rugamba barimo barwanya M23. Urumva ibyabo ngo ni akamaramaza. Reka urumva biragaragara ko izi ngabo zitazanywe n'amahoro, zije kugaba ibitero. Ni ibitero nta kindi, kuko bimaze iminsi abantu bahariya Bibogobogo ngo ntago bazi icyatumye aba Barundi ntago bazi misiyo y'aba Barundi hano. Wazo Abarundi baturutse ngo baturutse hitwa Ibaraka. Yego, muri Fizi. Yego. Urumva bahitiye hano za Magunga. ngo nyuma baje koherezwa mu birindiro by'abahoze muri bino bice. Urumva ngo ni nko gusimbura abagenzi babo. Gusa mu bigaragara bari kugerageza ngo guca inzira zerekeza mu mujyi wa Uvira. Urumva biragaragara ko bari kwitegura ama operation
noneho barashaka kubuza M23 natwe irwaniye gufata Bibogobogo. Urumva yego, kuko ntabwo barayifata, kuko gufata Bibogobogo byafasha ku buryo bukomeye, byatuma rwose M23 igira amahirwe menshi yo kwigarurira Baraka. umurwa mukuru wa Fizi. Bitayiruhije rero aba Barundi bari kwirundayo kugira ngo baburizemo umugambi wa M23 wo gufata Bibogobogo, kuko ngo twirwana na M23 bari kure cyane. Urumva kuko igice bagenzura cya Minembwe giherereye mu ntera y'ibirometero bibarirwa muri 75 na 4 gutyo uvuye mu Bibogobogo. Urumva ko baracyari kure, kuko Bibogobogo biravuga ko ngo ingabo z'u Burundi zihari gusa, kuko hari na FDLR, FARDC n'abazarendo bose barahari, ndetse ngo bari kwideployinga y'aba Barundi n'ibikoresho byinshi. Bagiye ngo bafite amakuru ko M23 ifite umugambi wo kwerekezayo kugira ngo ibohore Bibogobogo. Yego, niko amakuru avuga. Hanyuma muri tugaruke hano muri Kivu y'Amajyaruguru, tureberamo amakuru aturuka i Goma, hariya mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni amakuru rwose atugeraho kandi navuga ko ntabwo ari meza. Urumva umujyi wa Goma? Yego, hano i Goma. Icyo uzi giherutse kubayo ni iki? Kiraba bibuka rwose giherutse kuba mu mujyi wa Goma, uvuga uti giteye agahinda ni iki? Ni igitero aba FDLR baherutse kugaba, bakigaba mu bice bitandukanye bya hano mu mujyi muri komine Karisimbi. Hari inkuru ivuga ko mu mujyi wa Goma igipolisi cy'u Rwanda cyatabaye, ngo cyafashije kuzimya inkongi yakongoye inzu zisaga 20. Byabaye tariki 19. Abaturage rwose bakomeye amashyi ndetse bakoma n'akaruru k'ibyishimo ubwo babonaga imodoka ya kizimyamwoto y'igipolisi cy'u Rwanda iturutse mu gace ka Kahembe ije kuzimya inkongi y'umuriro yasenye inzu nyinshi hano muri uyu mujyi. Biravuga ko inzu zisaga 20 bwarasanze imfura ngo zahiye zigakongoka nyuma y'inkongi y'umuriro yadutse mu ijoro ryo kuwa 4 tariki 19 ku muhanda wa Rucuru mu gace ka Kahembe, komine Karisimbi mu mujyi wa Goma, nk'uko byatangajwe na Ibrahim Kabikire Maguru, n'umuyobozi w'ako gace. Ngo umuriro urumva rero ko rwose ngo umuriro w'amashanyarazi niwo wateje inkongi y'umuriro, bituma ingo nyinshi zifatwa zirashya, nk'uko inkuru dukesha mediacongo.net ivuga. Uyu muyobozi rero wabikomojeho yagize ati benshi mu baturage batuye muri Avenue Rucuru mu gace ka Kahembe baraye hanze nyuma y'umuriro wibasiye amazu yabo. Inkongi y'umuriro yatewe n'umuriro w'amashanyarazi. Twishimiye ko amakamyo yo kurwanya inkongi y'umuriro yatabaye, kuko iyo bataza ibyangiritse byari kuba bikomeye kurushaho. Kugeza ubu rero amazu agera kuri 20 yamaze gukongoka. Inkuru kandi ivuga ko nta buzima bw'umuntu n'umwe bwahagendeye. Cyakora uyu muyobozi wo mu nzego z'ibanze arasaba abantu bafite ubushake gutabara imiryango yibasiwe. Magingo aya rero hari n'andi makuru ari kuvuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyekongo bagera kuri 1 miliyoni ati ni impunzi. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 20 Kamena 2025 isi yose nibwo yafatanyije mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'impunzi, akaba ari nawo munsi washyizweho na Loni mu rwego rwo kuzirikana ubuzima bw'uburenganzira bw'abakuwe mu byabo n'intambara, ihohoterwa cyangwa izindi mpamvu zishingiye ku makimbirane. Yego, hanyuma ni umunsi mpuzamahanga mu by'ukuri nk'uko bigaragara. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bihugu bifite umubare munini w'abaturage bagizwe impunzi n'ibibazo bitandukanye, by'umwihariko intambara z'amoko ku mitwe yitwaje intwaro muri iki gihugu. Yego, ni imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, rigaragaza ko rero abarenga 1 miliyoni aribo bamaze guhunga mu bihugu bitandukanye by'akarere ndetse no hanze ya Afurika kubera ibibazo by'umutekano muke n'intambara z'imitwe yitwaje intwaro. Nubwo rero ari igihugu gifite impunzi nyinshi zinyanyagiye hirya no hino, nyamara Kongo nayo ifite
impunzi icumbikiye z'ibindi bihugu yego zirenga 500,000 zaturutse mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, u Rwanda, Sudani y'Epfo, Central Africa ndetse n'ahandi. Ku ruhande rero rw'u Rwanda muri Kivu y'Amajyaruguru hakomeje kubera ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda ndetse n'iya Kongo na HCR bagamije kurebera hamwe uburyo impunzi zava cyangwa zinjira mu bihugu byombi zashobora gusubizwa mu bihugu byazo mu buryo butekanye. Uhagarariye by'agateganyo HCR muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Pierre Atsom yatangaje ko guverinoma ya Kongo yasabye ko haba indi nama ya komisiyo ihuriweho ipanze neza, ati ikazabera i Geneve cyangwa i Addis Abeba bitewe n'uko imyiteguro izagenda. Mu gihe rero ibiganiro byasubiza impunzi mu bihugu byazo bikomeje rero biracyakomeje. HCR yo iravuga ko kuri 25 aribwo ngo abantu 177 bakomoka muri Kongo bari mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Namibia, Burundi bamaze gusubizwa mu iwabo mu bufatanye na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR. Mu rundi ruhande hari n'impunzi zari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zashubijwe mu bihugu byabo, abarimo Abanyarwanda, Abarundi, Abanyekongo bari barahungiye mu bice bitandukanye basaga 4,000 bakaba bamaze gusubizwa mu byabo. Uwitwa Pierre Atsom avuga ko ibi bikorwa bikomeje kandi HCR ifatanyije n'inzego z'umutekano n'iza leta kugira ngo ibyo bikorwa bibe mu mucyo ndetse no kubaha uburenganzira bw'impunzi. Yemeza ko rero urugendo rukiri rurerure ariko ngo hari intambwe imaze guterwa. Uyu munsi rero ni umwanya wo kuzirikana akababaro k'impunzi ariko kandi dushimangira umuhate wo gushaka ibisubizo birambye bigamije gushaka amahoro n'ubwumvikane mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, bityo ntihagire abantu bakomeza kwitwa impunzi muri aka karere.